Brillanti single. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwart ta' filgħaxija dejjem fuq One. Il-linja tal-ajru Ryanair se tkun qed iżid żewġ rotot ġodda minnu lejn pajjiżna s-sajf li ġej, dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kap eżekuttiv tal-istess linja tal-ajru Michael O'Leary fl-uffiċini tal-kumpanija fl-Imsida. Dawn ir-rotot se jkunu lejn Glasgow fl-Iskozja u Rzeszów fil-Polonja. B'dawn iż-żidiet in-numru totali ta' rotot li servi din il-linja tal-ajru minn pajjiżna se jkunu qegħdin jitilgħu għal 68, dan apparti li se jiżdiedu l-frekwenzi fuq 18 il-rotta eżistenti. F'kumment lil One News O'Leary sostna kif għall-linja tal-ajru li jmexxi dak ta' pajjiżna u suq li jara tkabbir brata maġla u 4 darbit iżjed minn suq oħrajn. Dan waqt li lokalment tal-iżvilupp qed jiġi sostnut b'investiment sinifikanti fuq aspetti vari, inkluż fil-ħolqien ta' aktar impjiegi ta' kwalità. Malta is one of our fastest growing destinations. This year overall, Ryanair will grow traffic about 3% from 200 to 206 million. But in Malta, we're seeing traffic growth about 12%. So we've today announced 2 new routes for the summer of 2025. We'll be flying on a weekly basis to Glasgow in Scotland and also to Rzeszów in Poland. But we expect traffic to grow from 4.5 million in 2024 to over 5 million passengers for the first time ever in 2025. So Malta is a fast growing market for us. We're investing heavily in Malta. We're basing 1 new aircraft here this year. That'll be an investment in aircraft of about almost $1 billion on the island of Malta, and we'll create about another 100 new jobs here on the island. U nota kif iż-żieda ta' ajruplani ġodda fil-flotta tagħha b'dan tal-aħħar ikun it-tmien wieħed ibbażat f'pajjiżna u jammonta l €100 miljun, Ryanair se tkompli toffri prezzijiet kompetittivi lill-klijenti tagħha.